산 몽카 좀 Chini Block-Ambassa blogger Komolpur division ni aro nomination dina ni thang thani bo Chini char MLA ni gari ro bujaka tai ka soi malpung ro nosto klairi jaka tai mia bo haino Chini general secretary Shukla Nawatia sar ni bini gari ro sabai jaka ga aboni bichar chung nayo tamni hinke BJP bai IPFT katha lai sarkar to mani yagulo tini tam bagai IPFT rok BJP rok tam bagai IPFT rok asuk kena ungkha mane kebeng mung ungkha amono chung nayo o anmai angko bichar mai sa chung o lahar kasmung mathage tau MLA bu MLA Dhananjoy Tripura Laima gona amki bo jaga got mangkha Durga Chomani bo Komolpur ngandor tini je lama ka sulaimani no oboni kuno solution mai asuk jatei chung mathage mai IPFT BJP chung jot na samung tanglai man barasa tawa kha chona moti kha gotana khetu nei jaga chung office adola thang pho बहुत मुश्किल जों एकई भाबे से जों सामung tanglai एनाय सिंखाबा जोंनो बति सिं सामung tangdi जे कुनो पंचायत वीडियो ऑफिस जे कुनो जागा अब जोंनो लग जों कुनो खबर माया गबति जों तो तिनि पर्यन्त नाइ दिन क नमिनेशन जमारि नि थांथिन से मदि गतना खेरे आरो मानो जों लामा ब्लॉक मा खै जों o je lama block hemani o jaga ni bung tamo mo nailapha o lama hinke asama kotla road asama kotla road norok boba hai noni solution mang kha norok omna ya karnai जों आजं जदि कन्फार्म हा सिंगे जिनो परमहल जोंना सारो दिन खांखे जों आबना सारो रनाय जों रावनो जों खबर माया सा जों कोनो दिन लामा ब्लॉक न जों सारो माया तखन मुखाय आन मुखा खुदिराम बियां आम्बासा डिविजन नि प्रेसिडेंट